turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima abana bawe dufise. Uri Imana itugirira neza, udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Duha umugisha, duha umunezero, tubohore, duteturure, tunezereze, dukize ingwara, dutandukanye n'ubugome bw'isi. Tubohorere imibiri n'imitima, utubohorere umugisha wacu tugira umugwiza, twinjize mu masezerano yacu, ibitugoye ubiturabire ryiza kugira ngo duhindurire amateka. Turisenge dusengeye abacu n'ibyacu, dusabwe ukuramba no kororanirwa, twibohoresheje amaraso ya Kristo ibyaha byose, twiyoboresheje umwuka wa mweranda kugira ngo dushobore gutsinda isi, dushobore kunesha isi, turonke umugisha uwagenewe abambasaderi b'ubwami bw'ijuru bari kuri iyi si. Mu izina rya Yesu Kristo natuye neza, ngavuguruza inabi ku buzima bwacu. Amen. Mukisa avuga ngo shalom mama Anita, mundi biganiro byanyu ariko kubera ahomba connection ingora sinumviriza audio zose, sinumviriza audio gose, urumva ko hari ibyo namenye. Maze iminsi mboni naye ziva ku gutanga icicumi, nanje ngumva no bikora komereza aho nyene. Imana ibumugisha nawe kuhumugisha kujya kabiri. Mbega icicumi umuntu ategereza kugitanga muri komera Kristo ni muzima. Oya aravuze ngo umuntu ahuze. Oya pe yemwe nta n'umunsi n'umukristo yagitanze ubwa mbere narumiwe. Umukristo yagitanze ubwa mbere reka je natse kumusubi naramu sinatse kwanza ndabimubwiye. Ndumirwa avuga ati no je nyipfuritse umugisha. Munyuma saba Imana inyereka aho byanditse. None ubu naho turi mu nyigisho zo guhindurirwa izina, ubu tugirwa ko bibiri niho twace tubibona neza rero mu gitabo cyo guhunguka, gitabo cya bene Levi cyane no mu gitabo cy'iharura. Mu gitabo cy'amategeko ho dusigaje umunsi umwe ko dusigaje ibigabane bibiri tukaba twinjiye mu gitabo cy'amategeko. Ho bizohazobereka neza aho gutanga icyacu. Ni bibiri reke birivuga turakivugurutse. Utubuye tubuye Imana ishaka kuduhinduramwo umugisha w'urukero rwa Burayimu. Ako nako anitarimo. Nukuvuga rero ntabwo ari ngombwa mu gitange muri komera Kristo ni muzima. Nta n'umunsi umwe ndanigisha ngo gitange muri komera Kristo ni muzima. Oya bi. Oya. Kubera iki? Ubundi cyacumi ugitanga ahantu wakubaka we umuka. Hahandi uvuga utani ndatanga umutwaro, ndumva neza ko gusenga kwa igicaniro cyaho gishobora kunkura ku bindi bicaniro bwije. Kuko hari ibicaniro bituriko ibisokuru bibinda sago baduciye, tukisanga dukenye, tukisanga duheregwa, tukisanga dufise inamba by'umunezero, inama nyizi bwiza n'ibyishimo. Rero ibyo bicaniro hari abantu babasigiye kubidukuramo. Umwami wa Gomora ngo Burayimu nigeze yumva bayatire uko yo mukora mu kiganza cyangwa mu butunzi bwiwe mugamubwo umwami wa Yerusalemu. Aho hantu rero mwarahagenewe. So vango ni kwiparuwase oya nibazo basuke. Ko nimba ari kwiparuwase hari ikindi kintu cyose ubuzima bucosa bw'ubuzima bwawe. Mugabo sino kuvuga ngo si kwiparuwase oya birashoboka. Aho hantu n'umwuka w'Imana wemezanya nawe. Kabwa tahantu uhafise umugisha. Hashiriki umubavu. Hashiriki udukwi. Ukugwe kwinyatsi, kugwe kwimivumo, kugwe kwimikoshi. Ico gibufise ibimenyetso byemezanya n'umwuka wawe. Kwaho hantu Imana izoha gutabarira. Kuyica nibisigura guhindura idini ryawe. Ibisigura kubatizwa mu mazi menshi. Wapi? Ni mutima mweranda akwemeze nabyo. Cyo gituma umugabo yitwa Nehemiya yaravuze ngo ninda byigisha bakabyumva umumugisha. Kubera iki? Yamera iravuga ngo umwigisha ahabwa umugisha kumwe no umwigisha. Nana umva bazokwigisha ngo uca gutambuka ku kindi gicane. Mucamubwira ngo mawoni Yesu Kristo yakaravuga muzane no. Garuka ngani Bibiliya. Mbe na mbere hose jambo Imana yariho. Munzi za Yesu Kristo yanditswe na Yohana.
mu kigabane cya mbere nimbyigisha bakabyumva umugisha kandi Bibiliya iravuga ngo ininazwa ry'Imana ni uguhisha ijambo. Imigani ya Salomo 25. Ininazwa ry'Imana ni uguhisha ijambo. Imana iguhishuririye ijambo ryayo icyo risigura icyo rivuga indoto yayo kuko indoto ngo Imana igusanga mu gihe uryamye uri kugisegure cyawe igashira muri wewe igacisha mu gutwi kwawe ibijyanye n'impanuro ibijyanye no kugirwa inama ibijyanye n'ibigiye kukubako biba ari ijambo ry'Imana rihishije hano risobanuririko niho hano gukorera umugisha igicaniro cya Samuel n'andi cyari kuza kwa Elokana no Imana amuhamagara mu ijoro era akaba ari kugenda witaba Imana cyo gituma iki gicaniro cya Samuel cyasanga ngo igicaniro cya Hofuni na Finehasi kandi bari basamura kwa Hofuni na Finehasi Bibiliya yambwira ngo nibo babwirizwa kuzobahereza abanguka gushikisiragi ariko icyaha cyabo gituma igicaniro cya Samuel kigirana igicaniro cya Samuel kizamuka ikiwabo kirazima n'umwuka w'Imana kubwira tahahana kubera iki hano utange cya 10 cyawe wabwirizwa kuhakurirwa kw'imitwaro kuhatabari kuhabohokera kuhahishurirwa amabanga y'isi bitagaragara kamenya impamvu uheregwa tarongurwa taramba ushaka kuvuga ngo noneho Anitana yigiza akamana baye mugome no Abanyisirayeli ngo bariko barapfa mu cyamo bwa Misiri ngo babajije Imana kuko ubujiji bw'Imana zimwe Mesopotami hariya bya Israel zatamuzi none nigiki kizodufasha kumenya ibyacu bizoza timuri mwebwe nzobatorera ntiyavuze ngo muri ngo kwaruni ngo nabaye abasaseridoti n'abariza ngoka kandi bari bahari nuko atigwa bari batiwe kumugaragara uvuze ngo muri mwebwe nzobatorera abantu nkabo ngo nzobashiramwe indoto nabo bazibarotorere ngo abantu nkamwe bazobahishurira amabanga ari ku mutima wanje Abanyisirayeli bati ntacu turabyomba nigiki twemeza ko batubwije ushaka ko tumenya ngo kizo bibemeza ngo nuko ibyo bazobabwira nzobishitsa neni mabonye abandi batanga indaya kometse utsumvirize azobibona mugabe cya 10 niho twakugitanga oye ariko cya 10 nucigishwa n'umukozi w'Imana ukacumva kuvuga uti kabisa ni wazobameriti cya 10 cyawe kubera iki nawe azugurutse ikirere cy'imigisha yawe garagara kandi ibyo bintu naho bihuriye n'ubutunzi utwara ku iparuwasi naho bihuriye n'ishikano naho bihuriye kuko n'ibicaniro byanyu biri uburyo butatu hari ibicaniro bikuriko bikubuza ubutunzi bugaragara kurima ukimbura korora ukabyaza umusaruro byo wore ukanywa amata y'ibitungwa byawe hari ibicaniro bikubuza kurongora hari ibicaniro bikubuza kubyara hari ibicaniro bikubuza kugira ibitekerezo bizima hari ibicaniro bikubuza kwagura imbibe hari ibicaniro bikubuza gutera intambwe hari ibicaniro bikubuza kuramba ibyo bicaniro byose rero murazi ko n'ibicaniro by'umukama biri ubwoko butatu hari igicaniro ushira hano hari igicaniro ushira ku ikintu hari igicaniro ukorako nizo nyigisho zisigaye zitangwa saa 6 z'ijoro ku gicaniro cy'ugurura umunsi wose cyo twita ngo n'uruhimbi muri Eklezia Katolika uruhimbi rw'umukama ariko kubaka uruhimbi buriya wanashaka ituma nakunda kugikoresha cyane nkoresha igicaniro byoroshye ko wigisha igicaniro gusomba uruhimbi ko nigwigisha uruhimbi ngafatira mu isengero hari hanza kumfatira muri cyo niko byose mugani ndakubwira igicaniro nkaza kwa Burayimu ku musozi wa Moriya nkaza nkaza kwa Pawulo mu gasho ariya i Roma nkaza nkazire Fidu kwa Musa nkaza kwa Eliya mu bami wa 18 bizoba byoroshye kumuka w'Imana agororeramo l'experience compte
Imana iguhumugisha. Abyumvise namba ushaka ubutunzi bugaragara ntuzokwigera uba ibyo utunze byose ushobora kuzobyipfuzamo cyangwa ugapfuta binezererewemo. Mwene Sirake yavuze ndatangara 17 aravuga ngo tanga kugira ngo uhabwe ngo kuko ubutunzi bwose nutarondera umunezero wa buri munsi umenye ko ibyo uri kurahabira uzobisiga ngo murage uzobigabangana kandi uzobikurikirana no muzi. So ni witeranya kuri rudasumbwa naguha muhi ntumuraranira ideni niho uzoba worohereje ubuzima bwawe kandi ukabuza no kuramba no kuranirwa. Ngira ndatanze inyisho ntabwo ari ngombwa muri komera Kristo ni muzima ni ngombwa umwuka w'Imana kurungitse kuko nubitange kuko abandi bashinze naye bitange kuko abwigishijwe ukabihano ukabisobanukirwa. Musengere nkeneye kuronka akazi iyo umugabo akorera kuko aho mbaye ubuzima buratugora kubera tutabana kandi akazi ndafise na mitation boma kuko nta matrikire mfise bisaba ndagahebe kirenze ko nguma mu bitero by'abarozi kandi biteye ubwoba icyo cyose kikaba mu bituma shaka kwimuka ariko ngatinya kujya atakaza mfiseyo murumva ko nahone ubuzima butoba bworosha. Ngemaze ngo sora ubwonko bwawe musore amigdara yawe umurozi niba muhunga kuko umurozi y'ibirenge byo byamaze kuza mu nzi yawe iwawe umurozi baramwica niba muhunga kandi mukumica ntambugita ntango tufata umurozi umubwizo kuri umaze kumumenya utaramumenya witandukanye nawe mukugororokera Imana wa muntu uzi kuzengerejwe n'umurozi mwumvise igana y'ujya mugore yavuze ngo isengesho twagize sasitijyo uko twahamagara umurozi niko yumva ubwoba niko yumva susumira niko yumva gahinda. Mwibaza ngo araroga ujya mugore no bwayimatanije n'umurozi kubera iki yagiye ku mupfumu agomba kwikura ko icyamunanira icyamaranga mutima yiwe. Rero buriya mugenda kuramusanga atamuntu umataroka munyeshari n'umurozi ni mukuru w'umurozi niwe mikumurozi. Iyo rero ufite ishari ufite ubwoba ufite inzigo iyo ufite ideni Imana bibyoroshye ko umurozi mugendana mukabana. Niyo gituma nababwiye ubukane wakuye mu gihugu cyawe cy'amavukiro ibirozi bakuroga nutajya bukawitandukanije nabo bazokomeza bakuroge bagusanze n'iyuri ariko nuvuga uti mukama ni wowe unciriye inzira ndamuvuye mu maso ngiye kutakugujyajyamisha kanwa ryabora kugira ngo kubereka ndababwira kanu kawe igicaniro cyawe nikitasumba icy'ukuroga mwishuzo kwa muri musi y'ibirenge byiwe gituma baguma babaroga baguma babaha amashano ibicaniro byanyu biragaragara byarumye byarashinziriye nabicaniro by'abakoma bakongereza shetani gacigenda ati none wega Mana kubanyima babantu warabangeneye ubona hari ico bamaze ko abaye amafaranga ubona bakugarukanira oya nabajewe ingene banzanira twabakukubye twose baranzanira uwo numwe kurogesha nja ku mupfumu wewe nawe uguma imbere urumbarira Mana ndagutambira Mana Elia Daniel Mana Daniel ukaririmba ukizomana ukazizana Imana ceceka igyawe gyabaye ngoma uko ni jambo ry'Imana iteko ry'Imana taryumviye. Aha niho hari ibanga ry'umukristo niyo mpamvu birivuga ngo kubyumvisha ngo wemeje ko ndi Imana yawe nanje ngiye kugaragaza ko umwana wanjye. Igitabo cy'Amategeko 26. Imana iraceceka amasengesho yacu akayimena umutwe yarabuze abayicanira igicaniro Nowa niyigeze agenda ngo Nowa yambaza Imana yiwe Nowa yacanye igicaniro akugwa kwigisuzugurira. Rero umuroza kuroga umunyeshara nyenziko agusumbye igicaniro azokwama kuroga naho uzimuka muzoja n'amangetengete yiwe kubera n'umwuka azozana mu ijoro ace muri plafo ya utigicaniro newe cugira ngo gigicaniro cy'amasengesho ariko ntugatakaza umubavu wawe imbere y'Imana. Mwagize ibicaniro bamwe mwatanze imerezwa mu isengero rya ni rusange kugura amahosiya kugura intebe kugura umuvinyu ukoreshwa mu isengero ni kugura ikintu rusange rya ni ngombwa uko mu nzu bamuhangira isuku ni ngombwa ariko iki kintu kimwe muri cumi kirukanye ibyonyi kikirukana uburyarya Maraki ya 3
nimuba mukirenganije Imana baruze muracomatanye n'ubu kirya icacumi cy'umukama imivumo muracari kumwe imikoshi muracari kumwe ngo musenga upfukame saa 9 witera ijeke ngurumva rero Mana ngurabona rero Mana imbere kukemura buri kintu kimwe cyose banzuke muri icacumi cy'umukama ari ndagusabye none ko nyinyiri ndayakoze cy'umukama tamaye ko taco cyo marira ndamaje kukubwira icyo cy'umurozi umenye ko atawo muhungira usibye kwiyegurira umukama akabura gutora ahandi hose ubwihisho bwacu ni mu Uwiteka Zaburi ya 91 ngo wibereye iravuga ngo baseka mera bwiya 18 Imana yambereye ko ikurikije ubutongano bw'umutima no bw'ibiganza byaje ibitekerezo bizima 91 wibera hakingiwe na rudasumbwa yama mu gitutu cyane cyamushobora byose adukubwira umukamutura uruhungiro bwanje butamena uri Imana yanje niwe nizigi basi zoba wihereje hamiki gicana ugiye gucana icyo kigiye kuguha mitasyo umva si mitasyo kuko avuga ati mitasyo nikunda na kandi kazi icyo kigiye kuguhindura amateka kuko ndetse nibyo nawe ushomereye iyo mufise imiryango ibiri muri ahantu hatandukanye murasesagura kandi nimusesagura itunga gusa n'amarangamutima umugabo ataha mu rugo rurimwo umugore ntaburiye n'umugabo ataha mu rugo rutarimwo umugore inyifato y'umugore ari mu rugo rurimwo umugabo nabwiwe nayihuriye n'inyifato y'umugore ari mu rugo rutarimwo umugabo musesagura byinshi so Imana batabare mugana bagenda cyane igicaniro cy'umukamo ushire ku icacumi cyawe ushikare kwishikanwa ryawe hamubwira Imana uti ngura kwigisuzugura unyegeranye untunganiriza umuryango wanjye urabingene bigukorera gukora kwigisuzugura byose erega inziti zaho ziri burya nahoze byakwasoma mikigo Pawulo ngwamaze gucana muri agatora gutuguruduko inzoka araserutse arayibona hana kwako karere kanyatswemo amasezerano y'umukamo yamamvu yakinje amacinyo umuntu kandi yari umutwara nawe rero cyana icyo gicaniro cy'umukamo wanitworewe mu nzu kubw'ibitero by'abarozi kuva umwana babonye ko yakize ishano bari muhaye mu bitaro amaze imisi itanavuze twabimenye yamaze kugira na anemi ubago amaraso yagabanutse yakamye amaraso baciye batangura kurungika ibintu nka sandwi z'ijoro akaza ibintu muri plafond umwana agaca atangura kurira gushika buke bukeye agaca akomera duca dutangura igisabisho cy'imisi 9 tubyuka ayo masaha birahera haca haza imbeba ariko kareni twirukanye mu kabundo abo bantu twabagize imbeba na isengesho rya saa 6 z'ijoro ryo kubyumviriza amwe inzu yuzura tutaryama kwicara muri saro kikaba ikibazo kubera imbeba hamwe n'abantu baje bumigo turasenga bigahera bikongera bikagaruka wabuze igicaniro mu gubo tware bw'Imana buri muri wewe jeudi nukuwa kwa kane haje inzoka imwe yinjirana mu kigo ngiye kuzana uyikubita iyindi duhurira ku rugi rwo kwiremba ko nagashinyaguro kwere ndayisimba aho bishe iyo yari igeze mu nzu gusa marya cyinjira ikintu kiza gikubita amababa nk'inkoko cinjira muri chambre iwanje turagiye akamara murarusha turagiga turakibura ari 18 umwana acatangura kurira kugera saa 10 ari mercredi twaciye dutangura igisabisho cy'imisi 9 kabisabisho byanyu ni munabigabanyama mu gwiza itegeko ry'umukamo cyenda avuga mukavuga ngo ndumusazere cyangwa mugabiri babuza ngo nimukita umuntu umusazi kuko iyo tuvuga mu ijwi ry'uwano zituvuga nk'abagwayi bo mu bwoko nawe nk'ubu ninya kubikubwira kandi uri umunyabibabara igufise ibitero bibabaje nako nagashinyagura igambe bizi ganzo kiza ni wabari karamera mabagirana akigyo bisabishe bwawe niko biragutabara cyane igicaniro cy'umukamba ndakugiriye inama sibyo guti saa 6 z'ijoro niho honyine nzavyuka gusenga cyangwa uti saa 9 z'ijoro niho honyine nzavyuka gusenga ni bivanye n'umwanya wawe nshizeho igicaniro niko gicana gute bundi si umuriro watse oya
nk'uri nko muri komera Kristo ni muzima uravuga uti isanzwe ndiko sengana nawe nzoba ndiko ndazana protection intwaro z'ijuru zibe ngaho kuko ngo impome zacu Imana irazirarira niko ijambo 35 avuga simbona ibindi bintu duhangayikije hanyuma ikintu kibaniki siko umaze guhiga uwo muhigo ukavuga uko ubwira Imana uti makanye kwa mangwana n'abarozi makanye kwa mangwana n'ubukene makanye ubwirane nibyo koko ndagusenga ariko narakujyaganije kimwe muri cyo ubu rero harabora umundi Bibiliya iravuga muri Luka 16 ngo iryo tunga ridatunganye ni muri rondeze abazobagirana abazobasembereza mu ijuru nukuvuga akira ubutunzi bwawe okay ubujana Imana yakubwiye kubujana okay vuga ngo inzu y'ububiko amanuma rakubujana Imana yakubwiye kubujana cyagi ukenye ukubwami bw'ijuru sigi inyuma y'ubuwe no gihe cyose dukenya amahoro gihe dukenya umutekano gihe dukenya ubwiza bw'Imana abariye cyagiye ukenye neza ukenye umugisha ukenye umugwiza ukenye amahoro ukenye ibyishimo cyagiye uri mu ngwara niho ryatunga ridatunganye bavuga ngo nitunga ridatunganye gute kuko itunga ryose ritunganywa n'icyo Imana nuko rirondeje Imana cyane gicane ugiye Imana cyaro mu babungiye gushira buri munsi burindwi buri kwezi urabingene Imana gukora igisozogore okay ikagusengesha imirimo Pawulo ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga unaje mukansabira kugira ngo ngure ku muntu mbashe kuvuga inkuru nziza mbereye imbohe abanyefeki 6 umurongo wa 18 karasanzwe avuga inkuru nziza abo aboneza ngo ndabitanga kibwirwa n'icumbi cyerekanye kibona gere cyane igicaniro cy'umukamo ndabizi kuzotabaga ndabizi kuzoboka ndabizi kuzoruhuka igamigishe babipfuriza iyo mwatanze kimwe muri 10 iyo mwatanze shikama ryaboro iyo mwifatanije n'abandi kugira mu gihe cyo mugerako niko bitandukanye n'abarozi niko byirukana abarozi mu buzima bwanyu kubera iki nk'ubu ndabaye nk'akarorero wana nko muri komera Kristo ni muzima inshuro 8 ku munsi tuba dupfukamye tuko turasenga tuba turi mu jambo ry'umukamo tuba turi kwihuza n'igicaniro cyo mu ijuru kubera iki numombe wisugira nk'uko ni ibihugu byo kwisi yose muno munsi twe turi mu cyago cyagwa arabari mu gitondo arabari saa 6 arabari ku mugoroba arabari mu ijoro hariho abo tutandukanye amasaha rero cyagiye wowe usoma no mukabona gatoya cyagiye utari mu butware bw'ijambo ry'Imana twe dupfukana turirukana umwasaje ku rugo kwa utaranamubona kawicaye muri salo kurarya utazi yuko umurozi yinjiranye ikiye niko ahantu hari ububiko bw'Imana hanze niyo mpamvu umuroto tutaryamanye tukarota n'indoto zanyu tutarize kuza kurabaho mwari muryanye ko hameze mutarinze no kutuganirira niko bimeze uwo si yanita nabigishwa wa Yesu Kristo twese nuko rero mukama yumve uwo mwanzuro wifatiye kugira icyo gicaniro kandi akurinde kubabara kwagura imbiba gukirita icyo kibondo kibaho cyabaye ikirimbiro ry'abarozi abo barozi Imana ibici amaraso ya Kristo abaturire inkota ya mutima mwirandi babagi bakatagure mu bipande birenga 12 niko abacamanza 19 avuga ujya mugore yaciye mu bipande 12 tukamuba Efrayimu nawe narungikwe mu bamenye banga ubataye umuheto ubatakaje kwizera mbana ngina muri baho umugisha banezereze barinde kubabara ibagura imbibi kandi batetera makuba y'ubwoko bwose komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose ubundi mu Kristo mukizavuga ngo ndashaka musengera fise umutwaro mbangamira unatuma ubuzima bwanje butagenda neza ni umutwaro wawe wo mwibanga ariko mu gihe cyose utifatanya natwe mu gusenga Imana ibone icyo wahisage iguhezagire uwo mugisha uwo mugwiza ikure mu rugo nimbara umutwaro wica maraso ya Kristo kubohore rwose nimbara umutwaro w'ubukene muco wa mutima muyanduze ku buzima bwawe ugira igicaniro cy'umukama mu buzima bwawe
ukugwa kw'ibisuzuguro n'agacinyizo wabwo mugisha no mugwiza kuko umwana w'Imana komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose amen. Turabandanye mukisa aravuga ngo ndababaze bonjour ndababaze ikica case sociale mukima ku muco case sociale yo muri komera Kristo ni muzima na dushira intererano yacu ubutunzi bwacu imbuto zacu bivuye ku mutima ukunze ku mutima ushaka kubera ibyakorerwa ari getu aba ariyo nk'umuntu ashaka gukurirwa n'ideni ugasanga ni nk'umuntu ayirane anyamadeni ugasanga uwo muntu basi novuga ati case sociale mukomera Kristo ni muzima n'agasanduku sibyo gashigwamwo ikiganza cy'ufise umutima utunganye avuga ati aha hantu ikihakorerwa ndakigoma ndashaka inside yantu ndashire ikintu ushobora kubashira amazi yo kunywa ushobora kubashira microphone ushobora kubashira amafaranga ushobora kubashira iki mugabo kubera ko ubu imigendanire y'ibintu n'ikindi n'amafaranga twavuze ati ahantu umuntu ari muri case sociale gira imigisha Imana yageneye abazayongo bose imufate minimum n'amafaranga igihugu kandi sagata no ndo mutima ukunze wawe ngano ugomba kubatanga amafaranga azatanga yose azakigwa wishu upfuriza umugisha mugano uzore musi igihumbi kuko icya 10 kijyo kwaje mugayi case sociale koriki ari gihe umukristo ashaka kugira ikibazo ugasanga akeneye nk'umutayo mbijana amajenali ugasanga hari ashaka kwiyungunganya kareka gusaba umuti yakareka gusaba amakaraka y'afariki case sociale ramufasha hari gishaka gusanga hari umuntu afashwe miri n'ideni igihumbi ijana amajana 200 case sociale ramufasha ubundi kuko na hantu hashobora kubiga icaniro cy'umukamo hatagira umurimo w'urukundo n'igikondo case sociale nimuvuga uti jewe buri kwezi cyangwa buri ki nzoza shirayo igihumbi cyangwa amajana 5 igihumbi cyangwa 200 cyangwa 3 cyangwa 5 cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 100 turakwipfuriza umugisha mugabo umve ngo akora ibintu bitandukanye mugabo byinshi bikenewe ni kwakugurira umuti babandi mu gihe tutagiye kubitara arabantu ahantu bose yavugirwa ijambo ry'Imana hama abantu bayitura dushobora kubamara nibikunda hama abantu bayitura umuherutse washinze naye aravuga ngenda mubwibya case sociale yatanze umutwara afise ko agomba kugurisha telefone mugasaba Imana ko yamaze kwigishwa ibya 10 ko yaguma zaratanga cya 10 muri case sociale ndamubwira nibihagije ko cya 10 nashaka nikijya muri case communautaire ndabwani nibihagije wiye telefone ya Android uzoba utakajirikana byo muri komera Kristo ni muzima twene tukwakira ibi byacu utumviriza ibiganiro tuzoba turi gomba ko nituzoguhesha umugisha we nawe ntamugisha uzoduhesha uzoba ari ubutunzi bugaragara bw'umwanya muto cyane mwazuri muri case sociale abwira ngo yaje numva ndababaye cyabwereka nacu nukuvuga ko ari muri case sociale twaratuma muri case sociale ariko kuko nubundi yari umukristo muri komera Kristo ni muzima twamuye muri ya case sociale wenyine aribwiriza cyane abwira ngo ngira yaribwirije arinji yarabishinze naye nukuvuga rero case sociale irafasha gose ni gicaniro basi nugwibutsa ngobuvuga ngo ndabibye unanza amazi ngo ngiziki ni case sociale bitandukanye n'icyacu kuko kibari kintu koze muvuka no komera Kristo ni muzakonde bw'umwihariko icya 10 nacyo gisimigisha yacu yerekeza ariko nacyo kiza muri case sociale kuko ari 40% bisigara tanzi cya 10 twebwe muri case sociale twasigara 200 kubera iki igihumbi kichake cha mwagwayi kindi igihumbi kimafunzo kindi igihumbi kwiparuwase runaka cyane nibaye bitatu kindi igihumbi bibajya abantu bindusha baguma bataka ikindi igihumbi uva ibihumbi bitandatu biragenda ahantu hatandukanye bibiri irahavuga hano 4 bigasigara nuko dusikana 140 ya case sociale misi yose bikora iki niyanze ububiko hataburi byo kurya ibyo kunywa mutavuga ngo ni byo kurya byo kunywa n'icyo n'iyara aho yada
oya cyo byani byukunwa no kuvuga hataburi ntabara yo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibigaragara nicyo bisigura nuko rero ikibazo rero cya kesi sociale nicyo gisigura kesi sociale ugomba kuyinjiramo ubuvuze uti Imana iki gicariro ndacemera ngiye kuhakorera umugisha rero no byumva ukabikora kazi Imana igumugisha kandi rero mudafite inata kuko ari abantu mwabyinubye mugabo Zaburi ravuga ngo mpamagarira nyegeraniriza babandi twagiranirishije igihe bashikanira imbago ujya hano wumvira ijambo ry'Imana nuhabura umurimo w'urukundo ubutunzi bugaragara ntabwo uzakora mugushaka kuzakora ubweranda bwabo ubweranda nabwo nimba muzi umuntu yagize ubweranda muga Imana itigeze yirata n'umugabo yitwa Lazaro nta cyana kimwe umworo Lazaro nta cyana kimwe kigeze kimwagira muga Imana ntigeze munezererwa nzomugereranye na Burayimu yawa munyanege nke munyanege nke mugukwamamaza uguhiga umuhigo ukubintwari uguhora umva umuntu wese yahishura ibanga ry'ibicane ategereza kubigihanganga muzora be Gideyoni cyangwa Gedewo bayinabiri yusomo kateka ni Gedewo zindi Gideyoni mu gitabo cy'abacamaza gatandatu yabaye igihangange kubera igicane ibanga ry'igicane yemu aratwara inambase ku buryo se yavuze ati nukuri wagomba kugwanira Bahari ati nukuri Bayali nukuri yicwe ahubwo umuhungu waje mu mwitizira ni Yerobahari kuko abwirizwa guhangana n'ikimana cy'Isirayeli n'ikigigomana cy'Isirayeli bazanye muri Isirayeli mugabe intege nke ziramufata arongora abagore 70 hari umuhungu wiwe muzora mu kigabane cy'icenda ari umuhungu wiwe yari yaramenye ibanga ry'ibicane ngo aragiye bakigicanira hakujya ko bari na Roma kandi yari ikibya ngo aravuga ngo mbega mushimye gutwarwa ngo n'abantu bose muri rusange cyane mushaka umwe mu itorero abatwara ikirere kubera igicaniro rero kesi sociale igicaniro cyakomera Kristo ni muzima ranchuta ofisi udukwi hazana ofisi agashikanwa hazana ijyacu bihazana ofisi ikibyo byose bifite ubwoko bw'imigisho tukaturirwa ariko saga hato kuhakira ijambo ry'Imana kuharotera ibintu ibyo byose n'umugisha mugabo wazanye cyacumi urumva nodoka wazanye ikikanwa ryabo uvuze uti jewe ndashaka kugemurira abagwayi mugabo akazi nikanyemera umwanyamenyemerera kavuga uti 2,000 3,000 5,000 umuriyoni zimiliyoni 6 zimiliyoni 10 nzoteba mu yisope kuko n'Imana iko yabana twe turi kugicanira nidusinziriye kandi tutsemera ko muri rusinzira n'igekonda nimihari jara muzoziza nari muzamuvise umuriyari mutatsempe amukise cyambwiye ngo Imana igweza miliyoni 30 wayisa mugambwiye ngo 20 kaje nenda isake 30 nisengesha sinamenye impamvu ndabwira ni amen ndabyakire kuko iyo uri mu butayi Imana irakomeza kamanurwa no kukumara nimba rero kesi sociale ni gicaniro cya studio restaurant komera Kristo ni muzima n'uburenganzira bwa kukizana ku udukwi buturu bwoko butandatu hari ishikana ry'umutima ushima hariho icyacumi hariho ishikanwa ry'aboro kuko kudutuma twebwe ubutugirije neza mura mubibona noneho neza ko mura munezerwa namwe hariho ishikanwa ry'abafunzwe hariho kugurira amakaye abana hariho kwambika abatandukanye bashobora guseruka muri umuvukano hariho ubufatanyabikorwa ibintu nk'ibyo mwana bibandikira ngo APMV sibyo nuko ibikorwa byose muzi ko mukama adusaba niyo tubikorera rero kesi sociale studio restaurant komera Kristo ni muzima umve ngo ni igicaniro cya studio restaurant komera Kristo ni muzima ikintu cyose uzanye cy'ubutunzi ifise uburyo bw'umwihariko bwo kuvuga atakaga contribution zokamanda kazana ariko kandi bise n'uburyo bwo kwakira Yesu ni imigisha tugomba twakira mwene Sirake ngo tanga uronke kandi umutima wawe wawumuhamagarira umunezero ese icyo buri munsi mukaronka icyo mutanga kandi murakagira n'icyo musigarana murakama mwererwa mu byo mukora ukugwe kw'inzitizi z'ubwoko bwose muhabwe umugisha no mugwiza muhabwe umunezero muhabwe igikundiro muhabwe ubuvunjaye bwo mwitiro waze ko hari umubabaro waze umunezero hari umwijima haza umuco
ahari amahane haza amahoro, ahari ubukene haza ubutunzi. Inzabo ni feza bitaye mu ruhanga rwanyu, kandi biganza byanyu bigira umugisha no mugwiza, kuko kesi social tijya restaurant komera Kristo ni muzima mutayirengagije. Amo Kristo yavuze ngo papa yasararenga ibihumbi 10 ngo n'igihumbi sici wanje ndakiza nakunze ukuntu kuko yari yenyuma ntabwo ndagusabye muri papa benshi. Rero ngo Imana imugisha ngo ko Imana yamumpaye numva ndanezerewe nace numva umenga ashobora kuba na se wo mu mwuka, numvise nezerewe gose. Igihe ryambere bibaye mu gico cyangunze ku mutima ko ari impamvu zitatu. None rero Imana imugisha gose mwerebwe mu byo mukora. Iyo uje muri case social ubwiye Imana ngo nyuzwe n'inyigisho tangira ngaha, naenda gusabye nyagora ku ngoma wongere urutse ubundi butware bwawe kandi buze kuri jewe. Andashize udukwe, andashize icyacumi, andashize agashika, andashize muri, andashize akabuto, andahabibiye ngirira neza uhambera umugisha. Ni cyane ciki wanze. Baravuze ngo tumeze nk'ibisuko ku gicaniro nigejejwe mani bamugwitse. Turi hafi gusozera. Unimo bisavuze ngo umutwaro w'ubusambanyi urambujije amahoro n'imigisha mu buzima bwanjye, ngo wabaye nk'umwuga wanje wa buri munsi. Ndabingize mufashe kwirukana shetani mu buzima bwanjye. Abundi nta rindi banga na rimwe rihari ryo kwitandukanya, sibyo? Mwumvirize gato, umutwaro w'ubusambanyi ni wumbuza amahoro, umujije n'imigisha mu buzima bwanjye, wabaye nk'umwuga wa buri munsi, wabaye nk'umwuga wa buri munsi. Ndabinginze mumfashe kwirukana shetani mu buzima bwanjye. Kuba umaze kwicuza kuri icyo cyaha, uri mu cya kabiri, uri mu cya gatanu, uri muri mwatsi yo gukira, yo kubohoka. Ndasabye Imana mushobora byose yumve gutaka kwawe. Munyasamariya kazi ngo yagiye avoma amazi menshi, Kristo agusanga asanga yaragotomeye umwuka w'idini birakomeye cyane igicaniro cy'ubutabazi bwawe, sibyo? Wemera umwana watijya restaurant komera Kristo ni muzima, kuko isi y'umuntu ni ubwami bw'icyo. Iyi ni biro, ni ambasade y'ibyo ndabarayi. Mwebwe ushaka kungoza icyo mushaka cyangwa ukavuga ko icyo mushaka. Iyi ni ambasade y'ubwami bw'icyo. Vuga uti ndahaje, vuga uti ndahageze, urabica Imana igukorera, sibyo? Amafaranga utwara gusambana nimbura umuhungu, amafaranga uhabwa ugiye gusambana nimbura umukobwa. Icyacumi cyazane ku gicaniro. Ibiganza byawe bizanye ndiko ndabikisha cyo ndiko ndagenda. Ubwira Imana nurindire, ubwira Imana utukukwicuza kwanje ngomba kukubyaza umusaruro. Sinzongera unyemerere gose, nunyemerera ukanyereka ikizonyereka ko wanyakiriye ikikana, nuko igitsina canje kizotuza, nuko amaso yanje azotuza, nuko amarangamutima yanje azotuza. Ubwira Imana uti ndambiwe akakavuye, nimba hari agashinyaguro k'isi kaba ku muntu, nigiye wisanzura umusambanyi wavanze amaraso n'abantu barenga umwe. Kubera uwo mwasambanye naho muzovana nahazohwera gisokuru kibiciwe wimatangira amara macikamanaye. Uvuga ngo uyu umaze gusambana amaraso yawe n'amaraso yo mwasambanye 50 kuri 50 arayagutwara yiwawe nawe ukayamutwara. Bya bisokuru bibi, bwa burozi bwo kwa inako, bya biheko, ya mivumo kwa kondonekara bikubako. Iyo mpamvu yo wasambanye burya biragorana ingene gubaka ngo rukumo, biragorana cyane. Mugaba kubohoka bisaba ko wumva ijambo ry'Imana ugacana igicaniro cy'umukama ku buzima bwawe. Urateturugwa, urakurwa muri ibyo bimaramara, kandi Imana iguteturuye ubasamura. Kubera burya umusamanya asambana bikemera bari umunyembaraga. Iyo rero atomboye akabohoka ku busambanyi bwiwe, akora ibikomeye muri eklesiya mu gihugu ndetse no kubibona mu muryango wiwe. None ako kanovera kuko umutumwa wa Kristo igikundiro cy'umukama kije kikubera. Ngwino bwira Imana uti ndasumuka ubusambanyi, bwira Imana uti ndawase no mu bazonkomoka, bwira Imana uti ngarutse murongore kwa abana b'Imana, uti njenje mezagira iyi mivumo, mezagira iyi mikoshi ndayikugweko,
nusubira kumumugisha nkagira icyo nkabakabye nzohumuza amafaranga yanje nayo barogesheje abamaraya twagendanye nayo barogesheje abo twasangira bari nzoyahumuza nzoyavumuza gute sinzokuryagenya kimwe muri 10 sinzigera nemera ko munsi y'ububiko bwawe haburi byo kurya n'ibyo kunywa ni yamashikanwa atandukanye n'izambuto zitandukanye kubera iki uti kuko nibo bazotuma naje neneko kuko nta muntu aburi kimubyara muzoburi kibabwira mu isi y'imyuka ikibabyara mu isi y'imyuka myiza mubyagwe mu isi y'imyuka mibi kubera abo mwimbatanije nawe ngo umugisha wa mbere n'ukugendana n'umuntu yubaha Imana sibyo niyo mpamvu kuba muri uyu muvukano utobipfisha ubusa none rero more none rero bohoka none rero kugwa kw'ibisuzuguri none rero Imana yenyine amahoro gutandukanya n'ishitani ukwezi kwa11 Yosefu ngo yishe shetani y'ubusambanyi mu gutera marato akemera gupfuma asuzugurika akavuga urusaku akemera gupfuma bo umugari hageze yuko yinjira mu masezerano yiwe agakugwa k'umunaniro n'imibabaro agakugwa kagahinda Yosefu yasambana mu Potifari yari kunamubyarira wanashaka akabyarira Potifari akazotona wanashaka kubera mu Potifari mujya muka afana abarike nikira ngo Yosefu yopfanye igisuzuguro icyubaro cya Yosefu cyakomotse mu guhunga icyaha ari rukaragihunga aragitaragenda Uwiteka amutera iteka mugasha musangaho amutetura mu makuba y'ubwoko bwose amugira igihanganga aho nyene ugipfungiwe muri ubwo busambanyi aho nyene ugipfungiwe muri izo mbaraga z'imyuka mibi Uwiteka gusanga amaraso ya Kristo akubohore ubasha bwa rudasumbwa buguteturure kuko ubusambanyi buratetereza ubusambanyi buramara amazi nimba Burahimu kuryamana n'incoreke yiwe Hagayi kandi yari yarekuwe na Sara atigeze yerekwa yaciye amara imyaka 16 Imana baratandukanye Burahimu afise agahinda no mu nyuma akabyaza umusaruro wo kubabara ko amaraso ya Sanzara ndasabye wumve kutokwigera werekwa nimba Salomo yaravuze ngo n'abagore bapfapfa umwana wanje ntukemere gusangira umukate n'umugore w'umumaraya ndagusabye witandukanye n'uwo mwuka amaraso ya Kristo akubeko natwe mu izina rya Yesu Kristo tukwatiye kumugisha ukubohoka gutabagwa gukugwa mu bimbaramari gukugwa mu bisuzuguriro abahora bakubona mu busambanyi ejo niba gutinya Bibiliya irambwira muri Hoseya canke Hoseya 22 usoma mu kigabane cya 2 ngo maze nzogutandukanya n'abagukunda ngo bakakuremburuza kwa amaso ngo bakaguha inzaho n'ifeza wanaje nabibahaye umugabo ugakoresha iby'ubushirasoni ukamara amazitsina cyane ngo nimara kugutandukanya nawe uzoka mushobora byose gutandukanye n'igutandukanya n'urukundo rw'Imana Imana mushobora byose kurenganura aho watewe n'umwuka w'isoko rukibi ukananirwa ko bibega byaho ukisanga wogira amahoro ukisanga wogira akanyamuneza ariko ari kuborerwa no gusambana bikugwa kiyo minaniro y'igisokuru bikugwa kiyo mivumo y'igisokuru ngo muvumo w'ubusambanyi wabaye mu rubyaro rwa Dawudi mu rubyaro rwa Isayi ugeze kwa Dawudi gutuma Dawudi atonura mu mutima kuburyo umungu n'umukobwa wiwe Tamari na Amunoni basambanye ngo baruhuka bankanye urunuka umaze Abusalomu nawe ngo ahitamo kwica mwene wabo kuri uwo muka w'ubusambanyi muka w'ubusambanyi nta mugisha muka w'ubusambanyi nta mahoro muka w'ubusambanyi ufise nta kuramba muka w'ubusambanyi ufise nta kuranirwa Imana igutabara Imana ikubohora Imana ikurenganura garuka mu rugo garuka mu ruhongore nawe umwana wa Burahimu mu izina rya Yesu Kristo zo shetani zikuveko uko Maria Magdalena yahindutse umuvugizi w'ibirenge bya Kristo umuvugizi w'inkuru zikomoka kuri Kristo abariko nawe uhindurerwa amateka ubane n'Imana muri byose na bose ugira umugisha n'umugwiza weregwe mu byo ukora byose kandi uteturugwe mu makuba y'ubwoko bwose ugira umugisha umwana w'Imana amina turegereje gusozera turegereje gusozera umundi mugize aravuga ngo amahoro neza musuku wa rudasumba jewe hari ico nagomba kubibariza ukijanye n'icyo nagomba mume orientation yiyo ngitanga hamara amasengesho yo kwinginga Imana y'imisi 3 mwatubari jewe nari sanzwe ni mu ya misi 20 nzo yasozera itagize 3 zo ku 11 yarayahetse
rero nasaba mumfashe imitwaro yanje niyo gusaba Imana ingize ubugwayi mfise narakoresheje ecography bambwira ibitandukanye none ndasaba Imana ingize nongera nsengera abana banje mu bijanye n'igishure Imana ibatabare ibaho ubumenyi kandi baze bakure bayubaha ndasengera kandi umugabo wanje ari kwiga mu mahanga Imana mutabare ari mu mahanga Imana mutabare ibyari karakora babwemere kugira muci azotane diplome kandi azota afise amagara meza kuko araruha cyane ndasaba kandi Imana icire inzira nze ndonke promotion mu kazi kandi ndinginga Imana inyitsi kuko ndaronga amahera ariko umenya mfise ibintu iyagurura niyo mitwaro niko ndasengera muri imisi 21 rero nciye mfatiramo niyo yindi 3 naragurishije agatungwa ndagomba gutanga icicumi mumfashaho ndayatanga kuko sinari bwagitange narimo maze imisi inyigisho muduwaziho nkorako ndifuza ko Imana yonyugurura amayira kandi hari amasezerano yanje yabaye bloke yugaranywe nsaba Imana iya debloke mumfashe muzoba mukoze yaciye ivuga izina uvuga rero ubundi reka ndababwira ikintu kimwe sibyo aha yatanga ubundi twebwe n'imikashi na koda jana indikone dufise ko n'amafaranga afise mbika yaraiza amafaranga afise mbika no kuguruje muri banka ya MSSM nk'abandi bose amafaranga yanyaherana no kwezi na aba yamazi mesha batatu ariko abari make buri kwezi nituje ku bitaro tukagenda buri mezi 3 cyangwa 2 bivana no kugende mu itanze na indikone dufise ikoda jana n'imikashi jana indikone indikone dufise nimikashe ni nimero mundonderako 69 11 32 04 69 11 33 ubusakane kodati iyi rero rimikashe ari banga ryayo no kuvuga rimikashe ubundi abantu bose namwe utanga amarike na cyane zibaye nimero 3 zitanga kwa amafaranga uwa kane n'ibikode mugabo kodati ijya 42 amajana 329 byose ni kwizina rimwe nini nazo Theodose 49 karanide 42 tubasavenef 44 tubasavenef 42 amajana 329 iyo umurimikasha kugiye ngoya kuri jya kodate niyo ngene mushaka kurumika ko muri benshi ntibyigere bihagarara icyuko cy'umugiriti katamo kuko burya bayanse kukugira service ukabona ngo ndayakurako mugamba electronic aba yakeneye n'umutima muri mufisi amatonike ukaba yakeneye cyumugiti we kuramo fred zawe amungore icyo ndagusaba cyumureka kayakura muri ayo ntabwo ari ngombwa wowe ngurenze ko ari gihe utabuye afise kandi nayo yakura muri ayo nacyo bitwaye kuko wowe uba watanze icyo umutima wawe warekuye ko bakata ibyo nibisanzwe sibyo hama mugabiri ngombwa ko ucutanga message yawe kandi ugashira ko ishishira ishishiro rivuga ngo iki uravuga ngo ubu cyari je ntanze ndavuga ngo je wantanije imbere sininda kuvuga itegeko nanze no je wantanije imbere ngerageresheje umukama kimwe muri 10 ndamusabye ngure kwibyoye anindi mibabana ya mitwaro yanyu nguko yari karayitanga cyangwa ukavuga uti nimba je wantanije imbere ngerageresheje umukama ishikanwa ryabo abandi nibagera ku bitaro nanje mukama uzobone ko nageze natakanya mfise nsangiye n'abashonje sangiye n'abafunzwe nifatanije n'abarihira amadeni abafisa amadeni ibintu nk'ibyo nifatanije n'abambika bagenda gusa kuko imirimo ibikoko icyo kitiwe ako niko gashishira hama natwe message kidichikiye cyaduvuga ati okay we runaka twaduhagara kuri bibiri twakwipfuritse umugisha bivanye na kimwe mu byo wakoze ko byose nibisangiye imigisha cya 10 ishikanwa ry'aboroke social cyo nibisangiye imigisha oya byose gusabiza ko gicari ariko imigisha twatura nibareka imigisha y'icya 10 irenze urubibi ni muri itanguriro Genese kwa 19 cyo kitiwe na mubosi na maraki ya gatatu nuko ibintu nk'ibyo rero iyi mitwaro yawe yose ofisi nzanaje kubwishyura mfatiye kuri cyake social iyo misi uri kurasenga Daniel yari kugicana iki gicana ruriko ntugira amasengesho yo kuvuga gusa genda ugire nicyo bigutwaye birababaje gupfunga imisi 20 gufunga imisi 3 gufunga umunsi wose ukabura 2000 byishikana
nukuri ibyo bintu ntacyo bimaze murashaka mubireke kubera iki namufunze ukabukenya none se sitani wari kuri shavuga ngo bangaburira nagirana n'ibyo koko aho muri mani kukubaza ibyo udafise cyangwa igitaguhaye mugabo nimba atacoze umvuga ngo nica 10 cyangwa niki vuga utamazi na oranwa no musi ndavoma nk'abandi nanjye amazi ngiye kuyamaza ubundi yana namuntu abashingiye naye yikiyeri bamuguriye akakigurisha ngo tangisha kanwa ryabo mwibaza ko ujya bugejya naye yashinze idakomeye nuko rero reka soze kuri iyi ndoto yiyo yavuze ngo Shalom mama nagomba mufashe kurotoriza indoto narimejeje kumvira igisengesho rya saa 9 nza kurota mbona ngiye kuvoma muva ko bwari bwakeye ngiye kuvoma mu mwonga amazi yo kunywa mvuye nabona hari ahantu ateye ubwoba niho nagira gutya mbona imbwa zitatu iya mbere yane negereye girashike mu barabara muca ndayitanga norigiti ndayikubitiriruka mbona aje yindi nayo ni ndayikubita yigira gatatu yazananye amakari menshi nishavugisha irasimba ngo inabure mu ruhanga nanje ndakwepa ndayikubita umugere ikiratarika ndarondera igiti ngo nurireko ndakibura cyandiruka mbona akazu kabamo umuntu w'umukene ndamusaba ngo ninyegeze aranyemerera ndinjira muganyakazo cyitsi ndani nabona kadasakaye ngize gutya mbona yambwa irikirinziza umutwe muri kakazo ndayikubita umucumbisho isubira hanze amanje mbwira uwo muntu yamaye indaro uti imeyosuka ndayitemesha yombwa urazi ukuntu isuzugurana aho ndayiyamiye biyumva uwo muntu aranga ndamubwira uti ndigiriye ndabonye ko mufatanije njya ndasohoka cyamagarara hanze ndayihagasoko nubu usubiye kuva wowe urabushutuguru iyo umaze kubona indoto zawe zirimbwa biri avuga ngo imbwa nikaragwa imbere y'umunyeshuri babisigura ko hariho karandembi ari umuvumo wo mu gisokuru cyawe uguhuza n'ibundeke uguhuza n'indyarya ubundi imbwa n'indyarya iyo mubura umukobwa ukaba uri mu gihe cy'ukureshwa utangura kubona imbwa mugendana uvugendana n'umuntu w'indyarya ashobora kukurya kukura kw'ibyaho kagutera inda kaguta iyo ubona ugendana n'inyabo ubwa n'umuntu ataca azokumarira bisaba ko ari wewe uzotunga ugatunganya byose wa muntu ataca yitayeho ari wewe winigagura amakuru gubakike iyo ubona imbwa ikwirukako aba ari kuguhiga ari kintu mugabo wundi azoza afise igisumbi cyose cyangwa cyaheze azomugutwara aho mwavuga ngo ntabishusage bwise bwose bwafise urudani bwafise mbere wayashaje ukamenga wese ugiye kubera kwa nyine asuye mu buhinja izi mbwa rero ngo ya mbere yayikubise igiti iragenda kuyikubita igiti ni iki wayitsindishije ijambo kwihangana kwawe iya kabiri arayidiye iya gatatu imubera ishimba rubera ushikaho yirutse ngo agahungira ko mukecuru akamugisha mu kazi agasanga kakazo ni gasakaye nta bundi butware nta bundi bubasha nabo bakabona ko bafatanye ibikorwa avuga ati sawure ngiye kwitangaza nabonye ko nta mufatanije ibikorwa nuko kuri konyene kuzogutumutsinda si bishobisho si impanuro z'abandi bantu ni ukuri konyene gushingiye ku itegeko rya rudasumbwa ukwiyubakwa ukubaha imana kwawe no kumvira imana kwawe kuzogutumutsinda sigaye bwose ngo gira iki ngo gira uku ugira amanyanguku ntacyo bizogufasha nicyo bisigura uko wayitanga itangaza ikumva ni kwitandukanya ni kwisobanukirwa aho turimbwa uzoguma urimbwa nawe nzoguma ndi umuntu ibikwigenza ko ibigusamaza ubwirane byose ukitandukanya nabyo none rero ukomere kwibanga imbwa n'itsikaragwa imbere y'umunyisirayeli nyuma y'imana iri mu mitima yacu igwiriye rwose ububasha bwa rudasumbwa budukorera imbabazi z'imana zitubikwa ubudahangarwa bwa rudasumba
unezereze imitima yacu kandi ntihakagire icyo mwinona muri byose na hose nguko Kristo yashoboye kugeragezwa muri byose niko mwanditsi wa Heburayo 2:18 washoboye no kudutabara mu mageragezwa yose wishugwe mu mitwaro yawe isengesho ryawe ryemewe igicaniro cyawe kigirane cyemerwe n'umukama kandi kirinde ibigeragezo n'ibisubizo ikindi nacyo Imana ngo iraducira kanzongo no mu gihe twahuye n'ibidusumbya imbaraga tuyizere rero tuyikomereho rero izodutererana natwe ntitutayimene ibanga ngo tuyisuzuguze ku banyamahanga turagushimiye nyagora ku ngoma komeza twubaka ubwoko bwawe tunezereze muri byose na hose uko turabanyamugisha turimbagwe mu izina rya Yesu Kristo turambe kandi turanigwe dukubwe ku bisuzuguro by'ubwoko bwose amen. Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara, Imana ibateturu kandi asengeye mwebwe mwese tuganiriye muri rizamu ry'ubutabazi bw'umukama mukugwe kw'imikoshi muhabwe imigisha mu izina rya Yesu Kristo amen.